Zaburi ya mirongo cyose antunga Yobu ya 23 sura 23 za Yobu abo cha Yobu 23 umurongo 8 turarangiza umurongo w'10 Gitabo cha Yobu 23 umurongo 8 turangiza umurongo w'10 hanyuma tuje kwisura ya 24 ico gitabo so umurongo wa mbere. Amen. Dusome mu izina rya Yesu. Biriravuze ngo dore nigira imbere ariko ntihari nasubiza inyuma kayibura mu kuboko kw'ibumoso aho ikorera naho sinyiharuze yihisha mu kuboko kw'iburyo kugira ngo ntayibone ariko izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzavamo meze k'izahabu. Amen. Sura ya 24 umurongo wa mbere. Ubwo ibihe bidahishwa ishobora byose niki gituma abayi batareba iminsi yayo. Amen. Bwana tusifu. Mbere ndashima Imana iduhaye umunsi urimo amahoro gaho twinezererwe kandi duterane. Bwana tusifu. Ubundi kandi ndashima Imana kongera kubana namwe. Imana ihimbazwe. Ubundi ndashima Imana ko twanezerewe. Bwana tusifu. Akundi twogira nta nibindi abantu gukora kandi ni byiza ko abantu banezerwa ariko nyine ndibice gahunda. Bwana tusifu. Umunezero uri mu Kristo tuzushira saho tujye kukamurira wosigana n'undi bunezerwe ahandi hanze cyangwa iwawe cyangwa n'ahandi wiherereye. Bwana tusifu. Ndashima Imana kuba Murenge. Amen. Abari basanzwe Murenge ibozumva mwebwe nimozumva kandi impamvu shimye nuko guhungabana kose nagiraga guhagarika umutima kose nagiraga hari Murenge warangijwe no kuri Murenge. Bwana tusifu. Ndabona ko nta muntu kuri isi numwe tunganya amahoro y'umutima kuba hano jewe ibyo abandi bavuga ngo birakomeye abandi bakavuga ngo bimeze gutyo jewe ni amahoro gusa mu mutima uko ndi Murenge. Bwana tusifu. Imana yaduhaye Murenge ishimwe. Imana yanze ko wacu hashira ishimwe. Imana yanze ko bwoko bwacu bushira ishimwe. Bwana tusifu. Imana ko mugihe akiriho abana nagutya batavuye iwacu batishwe impunzi ngo bahindure izina yo kwitwa Abanyamurenge amaze ngo bitwe impunzi ariko kwitwa impunzi nibi nuko mutabizi zamugenda gusa ngo bafokeje ifu ngo bagize gute ngwiriya ngo bagize gute ariko guhindura izina ukitwa impunzi umuho mukomeye. Ndashima Imana ko mutari impunzi kuva ku mugogo kaje ku Murando ndagaruka guhunga niko buhunga kuva mu gihugu niko buhunga. Ndashima Imana kindi shima Imana nimba mucumva neza nimba mucumva nabi ndabimenya mugani wajyatangazwa ati nimba ryakirwa neza cyangwa nimba ryakirwa nabi ariko jege yazatangaza nazavuga ati yuko turabarwa muri paruwasi turima bose turima bazotengerwa wadutije umwe tutaraba giserire y'ibanga
ijambo ryo gushima Imana biragoye kumva, ariko ndarishima ko ikintu cyubakitse umutima wanjye. Abajenesi baratishe, abajenesi badusambulira, abajenesi batunyaga. Siko bimeze. Ndashima Imana ko bakoze kugira ngo dutahe. Iyo abapfurere badatwika imihano, ni ukuri kose nta nzira nubonye gutaha. Aba basore bose bari aha nta n'umwe utaje. Imurenge kiho kubatwe batasamuka, ariko uko wanaseshe mu bihumbi 2003 hashize nk'imyaka 10 n'ingahe ni 17. Imana yaratubwiye turimo gusenga, iratubwira ngo kukizwa no ku mugogo wazosha amavuati. Muzivuati ni imodoka ngufi z'ikizungu zacyari imihanda ya kaburimbo, kiyo cyane umuhanda w'itaka bene ibintu nayo guhanurisha. Mu bihumbi 2003 Imana yavuga ngo kukiziba ku ndonda pana cyo mu mirenge no ku mugogo wazosha amavuati. None yo nabagiriye tambona abantu babagenda intambara saraba kavuga ngo se rya jambo ni Imana yarivuze cyangwa none ko abantu bashita. Ndashima Imana ko abanyamurenge banze kumvira Imana, abapfurero bakayumvira kugira ngo isezerano ry'Imana ritazoza. Bwana sifuka. Iyo abapfurero batumvira Imana ngo bikubite ku mutima ngo bumve ko botumara twari kubaho. Iki Imana yavuze yanze ko tozimwa n'abanyamurenge ngo bazimye terase y'Imana yavuze. Igumura abapfurero irabwe n'ibikubite ku mutima muri benshi murakomeye, ubunyamurenge busigaye mu buce hejuru. Amaze iki Imana yari yavuze umurenge gisisirira, amaze bayumvira bazi ko bagiye gukora ibanezeza, naho bagiye kwinjira mu mugambi, kuzuza umugambi w'Imana kugira ngo abana b'umurenge bataha twongere kubaka imurenge. Abahungu bari aha batarashaka badushakira, ufite umugeni iriya guma muza hano hazoca imihanda, hano mamuna tusengera mu matongo hariye, hazongera haba umuhana musha haba imihana misha kandi imeze neza, kuko Imana yakunze kubibaho kugira ngo tubaha. Ndashimina ariko mwe nogejwe nande gute mwobuze mwese mugashira. Iyo batasenda mwoshize nta muntu n'umwuga, ariko iyi niyo nzira Imana yaciye abonye ko ari yo nziza kugira ngo isoze icyo mutazoyihena cyangwa ngo muyituke cyangwa kuvuga ngo utavuze ndahi. Iyo bangariye amenye ngo bujuje Imana yagambiye. Bwana sifuka. Shimira Imana kabisa. Ryo jambo ndandishima mu gitondo kashima n'umugoroba wo tuganire nkashima. Umvugishije umaje amakuru akaba aryo mbanza, kuko niryo njegwe gisimye ngira amahoro mfite uyu munsi. Niryo rituma mbana na bene wacu, niryo rituma mbiwacu. Bwana sifuka. Andi hose si watu ni hanga bacu ni bana. Usarire ibintu bize bisanzwe bikamenyerwa. Okukizira. Asi kukizira. Ndashima Imana ko azongera akababara. Kera kukiziba na Muranza na za Mugogo habaga amakorari yuzuyemo abakobwa n'abahungu bazi kuririmba, imihana iri mu rusaku, ibintu bikomeye. Nitegereje ndareba nibuka iminsi ya kera, ariko menye neza ko Imana izongera kubaka. Kandi mbabwire rero kuba hano kwayo sigushingire ku bantu, ushingire ku isumba zose. Imbaraga zanyu nini zihagarare mu kwizera Imana apana kwizera abantu. Bwana sifiwe. Amen. Natekereza ko tuganira ibintu
natekereje ko tuganira kubera ko nasanze Imana ishobora kwihisha umuntu muri we mukaba muri kumwe ariko ntuyibone kandi ikurimo. Tanga Imana yo kwihisha umuntu hafi yiwe ntabimenye ntabitahure akagira ngo Imana yarahagutse yaramwana. Tekereza ko kuganira Imana mugihe wanasifika. Amen. Twasomye amagambo ya Yobu. Amakuru yo muraya ngo yari umukirana. Wanasifika. Amen. Ngoboke Satani irana ikiganiro n'Imana. Ko birizivuga. Ngo Imana irabaza Satani ngo Satani we wiwe. Ni William mwisi yonza nirwanze rero. Aho kuza wiri guzerera iyo wazerere iyo wiriwe. Nta muntu wanje wabonye witwa yo. Namubonye. Aho wamubonye gute? Kabonye ko ari umugabo mwiza ukiranuka. Satani abwira Imana ati naje mfite ibintu afite n'abana afite. Nta muntu uzoba nkawe. Imana yamubwiye ngo ikikwemeza ko atari ibintu hagarariyeho. Ati ngiriye cyane n'abana be bajanye. Satani akukumba mu gitondo kimwe umushumba yazayingira ati ngamiya ziragiye atari sibirenga atabana bashize undi iti inka ziranyazwe nguko bimeze. Ibintu byose mu gitondo kimwe barabika abana babika ingamiya babika intama babika inka babika ibintu zose kandi umuntu akavuga ngo nijeje nyine cite kwicuma abandi bose ibindi bose n'abandi bashumba bose banyaganywe n'inka. Satani ngomba kubirangiza Imana yamumaza ngo ese Satani wasubiye kubona Yobu ko nyuma yo kumwicira abana nyuma yo kumunyaga ibintu ko ari wawundi wanatuzi wamusangira kuri cyigisho wabukiri wawundi nyuma y'iki wabukiri wawundi. Satani aravuga ati narikuyeho ariko umubiri uriya mugabo agira nta muntu wese uzowurimbana nta uzogirishiyeri kuri wo wamuhaye umubiri mwiza nta uzowusamarira n'umubiri genda ujanye umubiri wa Yobu uramuzi. Bwana tuziwe babwire rero Imana mugihe Bwana tuziwe Yobu yabaye mu gihe cy'ubutunzi ariko Yobu yavuze amagambo akomeye. Yaravuze ngo jewe mukicara mu muhanda ngo nisharaga mu muhanda abasore bakubise isoko ngo bakazira kitembeye ngo nisharaga mu muhanda nishara mu muhanda ngo nafata ijambo ngo abagabo bazi kuvuga ngo ururimi rwabo rugafata n'urusegurwa. Aravuga ngo iyo nibutse mu minsi ya kera ngo Uwiteka akingeze ngo ibisare byiwe ngo bikasukaho amavuta ngo isogiye ngo intambwe zaje ngo zari zaranyuze. Bona tuzi itobi iyo byakivuze kandi arimo akivuga arimo ayari mukindi kandi itobi tiyazabona kiriya kintu. Bona tuzi mugituye se mwaza mu ndakiro mukama amasa mugacunda mukagira gute abandi bakanga gutizanya mwari mu bizukora kubizoge bamwe barumanga abandi basoze mwari mu bizukora. Imana yari muri izayisha mu abatazi gutabura cyo bitaho aravuga ngo cyoge ngo abana banje gucoge ngo nara amavi ngo yabasuku ngo nara ururimi bikira ngo nara amaso Bwana tuzi ibyo biyengo bari bihe mune yo yari mu gaza byuka aha yari ayishimishusho cyoge gaza byuka
Bwana kukupe. Amen. Mana muki. Igi. Ndabita umuntu. Yikuta kumuti. Igi ndabita umuntu abo murenga. Niko bakavuga ngo umugabo yageze na ngo 30. Bakayita. Igi cyo tumugabo yagisa. Akayita. Igi ndabita umuntu wahenga amasaka mu muti. Atarabiruka. Akarego kubana. Igi. Igi cyo tumuntu umugabo w'itutu. Umugabo w'itutu. Igi cyo tumuntu agira amasimwe akazukurura. Kweli. Igi cyo tumuntu atama akibagiza. Bwana sisi. Mubiri wawe umaze kurwara. Bwana sisi. Ibihe birahinduka. Amajana. Imana izayisha mu gihe cyiza ikagutunga iki kwama mu mwishimo igihe kiza gituma umuntu atekereza ko Imana itakibaza igihe cyotuma utizera ko izobwira bizosohoka igihe cyotuma wemera ukemera ibyo utakwemera iyo usomye Bibiliya Dawidi ngo Sawuli aramuhiga kandi muzi historia ya Dawidi kuko Imana yabwiye Samuel igihe Sawuli ku ngoma yenda mu rugo rwa Esayi n'ibikira umuhungu wa Esayi muzi uko byagenze ndika Dawidi bukeye Dawidi yisha Goliya aratona ibwami bukeye ibihe birahinduka baramuhiga bamuhiga yarazi Imana yavuze cyagiye cyose Imana yazose bigeze aravuga ngo ibi bintu yana gutanimikishwe ari kwica Goliya kwete bageza mu gitondo bakamuriza nimugoroba bakisha mu gitanga bakamusangamo arwahunga iyo yishe Goliya doto musabo wini doto mukamishi kutari hororande nataka kubabwira ngo bibarangaza ahubwo bikuremo amasomo iki gihe bikuremo amasomo ko hari ikindi gihe mutabaye mumenye ko na nyuma y'iki hari ibindi bizazoka hari muri izo rinzi aravuga ngo ariko ngubije mutika kumare ibihe mutika kumare ndaraga Ibi, sirikana ndaraga z'umutima. Yo bya binyuze. Ibihe byari tumugora n'ibikuba. Kama kwivunganya kubundi. Ibe zo tumuga wigumye boshi. Yo yarishimagwe mu gitondo arishima ni mugoroba ingazapfuye abana bashize ingambiya zagiye inzu zose bitakira. Umubiri warwaye yishimagura gakeba yagira gutya hata ngo kabeshibishu. Mugara witegeza ngo guswa ndisati ayi iyo mana why bihenza hindura numwana kera ari basuku bizima nagera bakore ibi siba bari mbaraga ibi birabera amasomo birabera ikigisho ibi mumenye ko bishimye ikigiye cyo gusenya kigiye cyo kunya mumenye ko bishiki kuko kigiye gusenya cyari gishobora kudasenya ariko ibi kwa mari baraka zose basi yo amaze gushuti ziyo bajya yagiye abagabo bati maze aramusora ngo baraza bakora amafungo baragise ngo bakoze amafungo bajyana iruhande rwe amaze rero ngo reka tugari
umakaza avuga akikuza akavuga cyane yose kuno gukiranirwa n'amafuti yo urishinga icyo gihe yo yazavuga ngo hinga n'ipinga ku minzani uretse n'abaje ngo kandi bisanga natese ngo ndakagasaruye karavuga gusa ko ari mukirano abazara mwegera abahungu abagabo bazi kuvuga bari sutuze ngo baramwegera amaze baramustarika baramwereka bamwereka ko ari umwe mafuti bamwereka kuko izo yizera atari so baramubwira ngo habe n'abamarika b'Imana byose ngo ziganzwe we yo uwo mu nzu y'ubwonko komeza ubwonko kuravuga wo ibihe biza bituma abandi bakudekurasha abandi bakagutamura abandi bakaguciteka bakakubwira ngo ntibishoboka ibyo wagiyemo sizo inzira yo kwegisiyo ibihe biza bikura umukristo ku ijambo agafata izindi nzira agasinzira yari arimo agafata izindi ariko ibihe bikabamara imbaraga zose yehova amaze kugucanira aravuga nahumbe yewe imana izana yihisha umuntu iyo bashaka urubanza arazimura nababwiye ngo ibihe zose iyo bazimurira imana akavuga ngo uburibwe wanzereje wanze kunkuraho iyo bakazavuga ngo n'umunsi ngo nyirasamida ngo yaba yaravuyemo asaba iryo shoro ngo yaramutse we yaba yarabaye imishima ntabwo arabivuma aravuga iyo baravugisha ibihe biriza kuvugisha biriza kumara imbaraga z'umutima iyo baravuga arashyingura ubwirwaza ngo baravuga ati njyewe yaba aribonye umugabo neza ukuri uzi guca urubanza amaze ngo murane n'Imana ishobora gusa murane nayo uhagarare neza dushaka abagabo batukiza ageze kwesha Imana kugura ndayishaka bose ndabona uburibwe mfite ndashaka Imana ngo nyibaze neza ibibazo cyangwa nigito bisana nsabumveho azikashuza nyibaze bose n'ikituburi mu ruhanga cyaniga wanze kunzima ko ibihe hazotamira umugabo akishima ibihe zotamira umugabo akibage kuzitaranya Imana izayisha mugisha gutunga ikindi ukagira ngo Imana yarahabutere kandi Imana iraha ese kitoza mu bibazo umunsi umwana w'Imana yaramanye Imana yaraho bamugaragaza gaciye gasisi bamushyira bamukubita ngo ngahe yavuga ngo ye bakamavuga ngo karahamagara Eliya nubwo banyemera ko n'umunyembaraga atubita cyane gutabaza Eliya batabaza Eliya abana bakazamubwira ngo nimba muri Imana ngakora okay abandi nabona ngo kwishima Imana yashaka igihuza kuza amenyo Imana izihuza amenyo ikerekerayo kandi iri iruhande rwawe ikakwihoreka bihuza amenyo ikamisa ngaho udafite mwagiranye igasa ngaho itakuzi kandi itogiye ari ikikuzi kandi kwita yakuzi imubona ibyo ibi muzitondere ibi ni Imana ikwegere ku ibindi byo gusa amen ikigiye turi ikamatongo cyo kwitindara ikibicimana turi hasi kutakaje cyo kwidegemza ariko twese tukobera kuko idushishe bugiye tutobera yo baravuga ngo ntamuvuga wose ngo tukirima abagabo barateje ati yobo bego woburana Imana basiza irakuzi amazi yayo ikisanga atima lazima tubaze umuntu ukita muri sala ariko kandi cyo ubasha gumana kama ngo yo biya gacha kai kafina ukireze ukakavuna kubasha bwa ninde ngo ubasha gukuza wese wombwinzi zigezera kumwishyura cyangwa kuzira kumutu wombyanza umwishyura cyangwa umucawo no gutomora ukaza bisigaye no mwishyura atatugiye nazo kwimugose ikibanza ntabwo nani shimwe wowe wasubona weyo n'uyu mugabo nabasa mu bana ana biwe Imana ifunga mu kwisinga kwandika kwisingaho amase
baba batagira uburyo bakanye amara bakafata ibindi ariko imana biri mu gihe kandi ugategeka ikindi cyo kunagira bona tudu ibihe bikaba imbaraga z'umutima imana mutomatika iramutomatika namubwira ngo wowe yo wasore kimo ukayikamira abana bawe wowe wasore bwira ko wasore kimo kandi yazamubona imana abagejeho yazamuka mu taxo ndasanze taxo z'imbere wasore kimo ati wowe uzi inyamaswa zirabashanga zo zimba aravuga ati hamwe na kese kabibona byaje nayaje none niki umugore ufashe umugore utagenda zambi waruha uwo kumaze umujima n'ikaho bibayo wabivuga kuri umugore ushaka kuruba naya yanjye n'ubuhumbi kamenya niyo bipfa n'ikije aravuga ataho abagabo bamaze kumutegereza kandi mbere yarageze gushaka imana muri icyo gihe ushobora kuba uri gushaka imana wese akubayeho bakavuga birimo rero twasomye havuze ngo narayishatse ngo nyishakira ngo iburasirazuba ngo nyishakira iburyo sirayibona ngo ngira ibumoso kuri biro yawe ariko birarantangaje ngo nagiye ibumoso neza ngo ahwizikore kuri biro ndahagera ndakomanga nsanga idaheruka ushobora kuba aho wageza muhurira n'imana naho waragerageza ugasanga bisobanura ariko imana yihita muri kandi iraho kandi igamije guhindura ibihe bihindura izo ngizo zakubana bino bihe bigatesha umurongo kibatesha hari imana nakubita ngo ngo nagiye aha ndayibuka ngo subira aha ndayibuka ngo ije imbere ndayibuka ngo subira inyuma ndayibuka ngera kuri biro ngo ndayibuka barahinduka baravuga ngo ariko ndayibuka ngo izi nzira yibamo ngo nimara kungerageza ngo nzava mu rugakiza ese imana nimara kugerageza muri iki gihe nimara kugerageza muri iki gihe uzaza mu rugakiza ugasanga uhagaze ku minzani ihagaze ahantu wari uhagaze ibi bihe bibamara imbaraga z'umutima ni ibihe birimo imana iki ni igihe imana irimo gishitingi kizofesha kandi kizofa nacyo kikakumara imbaraga z'umutima imana ifite imbaraga zo kurinda natwe ijambo ry'imana amen Hallelujah. 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 Amen. Let's